Let's open our Bibles. Tumayo tayo muli. Tumakdarti maminsan pa yung kabsat. We are now in Philippians chapter 1 verse 27. Kadeti book study tayo, iti book of Philippians. With our series, Setting Our Minds to Win in This Present Life. Iti panangi yurnus tayo, panangi tuding tayo, digiti panunod tayo ngagbalin. Nga winners, iti daytoy agda mga biyag. Siyempre, i-establish ko nga daytoy nga pagsasaritaan tayo kakabsat, kaya't bale iti context na datayo nga Kristiyano, as Christians. Okay, Philippians 1:27 to 28. The Bible says, everybody read together, "Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel, and in nothing terrified by your adversaries, which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation, and that of God." Lord, once again we come to you. You are my master and I am your servant. Nga may kanak-apo ti wisdom nga mangilawlawag, deti mensahe ngayon ka idanon kada kami itang arabi. Kadagawid kam kumaapo Diyos. Nga narik nami iti panagsaom kada kami, Lord. Give us a teachable heart, a teachable mind, a sensitive heart to your Holy Spirit, Lord. Oh, empower me tonight. In Jesus' name, amen. Tuko tayo amin, kakabsat. Ano dito series tayo, amen? What is our series? Setting our minds to win in this present life. Everybody, read together, go. Okay. So, naadal tayo dinaudi kakabsat that we must seek to be filled with knowledge and judgment. Tonight, I'd like to share with you this lesson in light kadet, binasa tayo nga verse nga sa utiha po kakabsat kat pinaulwak iti live a gospel-centered life. Live a gospel-centered life. No kayat nga sa unti gospel-centered kakabsat, daytoy ebanghelyo ti Apo, kat iso iti dapat agbalin nga sentro wenno pakaiturungan iti amin nga aspeto iti panagbiag tayo. Okay? So, what is the gospel? Amen? As HBBC, amutay di jayan. As believers of Christ, what is the gospel? Everybody say it together. Yon. The death, burial, and resurrection of Jesus Christ. What is this gospel for? Para na dito nga ebanghelyo? For our salvation. So haan nga church, iti mangisalakan kada tayo, haan nga ti good works, no diket daytoy ebanghelyo. No ebanghelyo, gospel, means message. Natilinaw daytoy nga message ket maipanggep ti panakatay, panakaitabon ken panagungar ni Apo Jesus. Nga daytoy kakabsat, ket isu iti inaramid ti Diyos nga wagas ken pamuspusan tapnon datayo ket maisalakan. So that is the gospel. Dayjay ti nakaisalakanan tayo. Ket kayat ti Apo kakabsat nga dayto ebanghelyo agbalin mo ten nga isu iti goal, not goal. Ha? So di dapat nga tarigagay di biyag mo. Nga ana?
Well, makita tayo kadeti, inte adalin itang Arabi, gospel-centered life. Now, another word dito kakabsat, kat deti balikas nga conversation. Okay? The meaning of conversation is manner of life. Manner of life. Day, wagas, no kasano, di pa nagbiag tayo. Okay? Estilo. Amen? Plastar. Ano pa iti Ilocanot manner? Ha? Wagas. Estilo. Plastar. Kasasaad. Idjar. Okay, ano pa? That is the meaning of conversation. So, the conversation sa klawon na kakabsat, what we think, what we say, what we do. Ibagata yung namin kakabsat? What we think, what we say, what we do. So kaya't tiapo nga dito ibanghelyo, si papanunod tayo. Kada ito ibanghelyo. Now, dito nga ibanghelyo kakabsat, iso dito iti trabaho iti apo. This is the business of God. Now, each of you, you have a work or a business. Wherever you go, you think of that, you say that business, and you do that business. That's your conversation or your manner of life. In this verse, God wants that the gospel be the conversation of every Christian as a member of the local church. That the faith of the gospel kakabsat, dito iti business iti apo. Han nga business nga pagsapulan ti kwarta, dito ibanghelyo. No diket business nga rebeng nga maikasaba kadagiti amin nga tattao. Ammo tayo kakabsat, nga iti business, dualaeng iti targeten na. Needs and wants. No needs, kasapulan. Wants, digite kayat the pleasures. Amen? Dito ibanghelyo is the greatest need of all people. They may not always want to listen, but they need to hear it. Mabalin nga nga isut kayat da nga manggan ngem isuti rebeng nga maikasaba kadakwadan. This is the business of God. And in a way, God is saying, make my business your thoughts, your words, and your deeds. Pagbalinan nyo, dahito nga trabaho, nga panakaikasabat ibanghelyo, nga isut panunot yo, ken panagsauyo, ken kastamat iti amin nga aramid yo. Now, to add the significance, more significance, let's take the word. It says, becometh. Becometh ko na tayo mga kakabsat. The word becometh means worthy of. Okay? Worthy of. Dito ko mabiyag tayo kakabsat, ti punto na dito yung verse, ket han kumang no negative, ti panang take tayo, di biyag tayo ngamin, ti bale testimony di gospel. Kumbaga no product, di biyag mo't mangipanagnag ti bisa di nga product. Hawatan nyo kakabsat. Kasla kumano agi-promotak tata iti sabon nga pagpapudaw. Siyempre ti kuagat ilibrek pala ni Edward. Amen, Edward. Kat no deta 3 days kakabsat, napudpudaw pa isunan ngam ni Michael Jackson. Bali isunan kakabsat ti testimonyo dayto nga produkto. Kat datayo kakabsat ti testimonyo dayjay ibanghelyo ti Apo. So dapat makita nga ro jay biag tayo. Dayjay naaramidan ti parabor ken ibanghelyo iti Apo. That is what God is saying here.
That your life be as it becometh the gospel of Christ. Worthy of the gospel of Jesus Christ. Nga sa dinuman nga papanantayo, at ako matay curious nga mangdamag, pagat atendaram. Mablesan nakman ka de, tapa nagbiag mo. Kalati arig na kat, anat i-apply mo tarupam. Di ba? Kastano ka sa ludsod, di may mga ladies, mga kapatid. Di ba? Nung makita mga jayro pa nakakabsat kat awam mo't sigadignan. Kaya kunam kat, anatin niya play mo sika. Alay, baka mo na. Dayjay ti kayat nga asawan kakabsat nga, dagiti kumata, tao ti biyag tayo, handa nga umsyan, gapo di kina-inconsistent ti panangklamar tayo nga datay Kristiyano. Ngem isuda kumat, ma-curious nga kunada, anat religion nyo. Makita da nga di takder mo, makita da nga di panagbadbadom, amen? Kat kunada, anat religion nyo. Dayjay ti ipakpakita ti apo kada tayo kakabsat. Nga masapol, nga panunutan tayo maipanggap ti biyag tayo. That we are not only Christians as we claim in words, but most importantly, in deed. Saan lang ati sao nga maibagatay nga baptist tayo. Ngayon makita o unay ko majibiyag tayo kakabsat. So nga ti sa ludsod iti dayti nga rabiin. Are we living a conversation as it becometh the gospel of Christ? Di ka di biyag tayo kakabsat, kat napintas nga testimonyo, itinaaramidan ti ibanghelyo, tapno dagiti tao kat kunada, anyat religion mo. Well, of course, amo tayo nga hanga di religion ti makasave. Ngem iso ngamin ti vernacular nga longguahe ti tao no, once nga nakakita, da nga naka-the Bible mo, kat anat religion nyo. No nag-apply ka kuma iti trabaho kat makita da nga, oy, sikati nag-pray itay, kalagi ni MD. Sikati nag-pray itay, anat religion nyo. So, ada nakita da kakabsat, nga characteristics ti maysa nga tao, nga ada ibanghelyo, ada ti Diyos keng kuana. Makita mo't la, digito nga characteristics ti biyag tayo kakabsat. Nga ti Diyos kat ada kada tayo. Nga inawat tayon ti ibanghelyo. Amen? You see that? Oh. Iso nga ipatag tayo kuma, dahito nga ibanghelyo kakabsat. Kathan ko mga tiltila, da iti ipatag ti puso tayo. Ada dati pagsasao nga kuna na, what we value reveals the condition of our heart. No anya kano, di ingungutan tayo, ipakita na, no anyat sitwasyon, di pusom. So as Christians, no awan pa nang idandanang tayo kakabsat, dahito nga inbaga ti Apo, nga ipakita tayo ti testimonyo tayo nga kas anak na kakabsat. Meaning, awan man lang pa nang ipatag tayo, dahito inaramid ni Kristo nga panangisalakan kada tayo. Kaladitay man lang kakabsat, inikan patag na importansya na, kan hantain pa ay, dahito maiparbeng kakabsat. Nga dayaw ka DJ nga inaramid ti Apo, ta ditay mo't ipakita di biyag tayo, DJ nga ibanghelyo nga inawat tayo. See that? Iso nga losers ti biyag tayo nga Christians. As a Christian, we are not winning. We are not gaining grounds in our testimony. Nakabaw, nakapoy ti silaw tayo kabsat, nakudrop. Natamnay ti asin tayo. Awan unay mawintay nga tao kakabsat. Tangamin, di tayo mo't ipakita di biyag tayo. Di importansya, di ibanghelyo, which is the business of God. So this business, let's put importance in our lives. I hope is starting tonight. Kat no inikam ti importansya, dahil tuwing kakabsat, ti biyag mo, itultuloy mo kabsat. Amen? Itultuloy tayo kakabsat. Okay? So, 3 important traits to exercise as we live for the gospel. Talo, nga nasisita nga kababalin, nga masapol nga exercisen tayo. Amom dito kakabsat kat adda kadatay, dito nga pamatin nga masapol exercisen tayo. Kas panagbiag tayo mayanurot iti ibanghelyo iti Apo. Amen ba mga kapatid? Oh.
Kumbaga kat, no kadeti, may responsibility to the gospel. Ana iti responsibilidad tayo ti ebanghelyo. This is the business of God. Kat dito kakabsat, kat makita tayo dito, ijay to the unsaved. So dito yan, adatoy. Dito insuro ni Pastor John. To the unsaved. Amen? I must live godly, spotless. Basa ka da kayo, dito inyada ni Pastor John. I must live a godly, spotless, consistent life before the world. Meaning to say, makita da kakabsat, di ebanghelyo ti biyag tayo. Amen? Dito yun di responsibilities tayo to the unsaved. What a blessing. So, what are the three traits that we find in this verse? Now, if you jump to another verses, dapat makita yung additional traits. Ngayon, gaputa dito lesson tayo kat book series iti Philippians. Let me show to you the three important traits. Number one, kakabsat. Amen. Adda kay Bella Jai? Kuna na Jai, I may hear of your affairs, kuna na Jai 27, dubliak nga basaan Jai verse, kat kuna na only, let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit. Alaan tayo pa lang the word nga, stand fast. That is number one tonight. Stand fast. Okay, i-connect tayo to J. One spirit, i-J number two. Alam tayo pa lang dito word nga, stand fast. Now, what is the meaning of stand fast? Amen. Stand fast. Okay? Basahan tayo, ito meaning na, kupkopyan nyo kayo mga kapsat, okay, let me just read. It means to refuse, to abandon one's belief or conviction. Oo, naikadetan kakapsat. To refuse to abandon one's belief or conviction. It means, kakabsat, listen, at dapat beliefs kan conviction tayo. Kasi kasano nga panawam ti may nga banag nga awan kamot ijay in the first place. Abandon means pumanaw. Panawam. Hello? So, if you are going to abandon, there is a place that we abandon. And what is that? Belief and conviction. Kat madaydayaw ti Apo kabsat, deti programa nga na ilunganong iti church tayo. Ministries wide. Church-wide and ministry-wide. Nga deti pa nakaisuro, dagiti Baptist distinctives. Our roles and responsibilities. Dagito iti beliefs and conviction. Nga digito'y nga prinsipyo kakabsat, isudat mangarticulate. Anot articulate? Isudat mangarkos ti biyag tayo. Tapnon no i-apply tayo digito'y nga beliefs and convictions from the Word of God. Makita ti tao, jay parabor ti Apo kada tayo. Isu nga kakabsat, digiti insuro ni Pastor John kada tayo nga lessons. Hantayo nga pagpanawan. We must not abandon. Amom ni Satanas kat gatangan na ka eh. Ti isukat na kat popularity, pleasures, happiness, kat kuna ni Satanas, magkano ka ba? Tapnula ang i-compromise mo, deta nga belief con conviction mo. Tapnon panawa mo ti kinabaptis mo. Kat paglikodamon ti takder mo akas may sa Kristiyano, magkano ka ba? Kuna ni Satanas. Ngam anat ibagamkin ko na. God's property, not for sale. Amen. Makita yun ang wakabsat, di kita ikabkabil na tagat. This property is not for sale. Kuna na, apay nga takong kunak. Apay kasapulan nga ikabil mo pa lang, di nga ming kakabsat. Siyempre, no awan nakakabila for sale, hana for sale. Nga apay kabil na pa lang, ada nakita yung kasdayang kakabsat? Apay nga ta. Dua lang ti makitak sa jay. Lut-lutun, business tactic. Madama na nga lut-lutun kakabsat. Adangalan na, numanod pagpresyuan na, Brother Roy. Wanuhaan, makulitan, adot umayag damag-damag. So, impan na lang arudan. Not for sale kung na lang arudan.
Iso nga kabsat, kulit-kulitin na ka ni Satanas. Sulisugan na tayo. Tapnon pagpanawan tayo, digiti na isuro kada tayo ti sao iti Apo. But what we need to do is to stand fast. Stand fast. Amen. There are things that will try to move or shake us, will tempt us in exchange for a bowl of soup. Lagi piyo dyan na pasama kan Esau, kan Jacob. Nga ni Esau, kabsat, hana nakapagluto't bagis. Ni Jacob nakapagluto iti bulalo. Kat mahangot na kat kuna na ading ikanak man deta sa mataya ko. Agsino kat tapelang ati posisyon manong. Detat kondisyon. Ano do pwede nga posisyon. Tamo kat detan masapol kon. Kuamon lat tatapos posisyon. Basta manganak. Kas jay mo tinature ti pa nakasulisog. Anat napatpatag tay bukod tay nga pagragsakan uno jay ebanghelyo ti Apo. Anat napatpatag, detay panagsikat tay tinainlubungan, uno di ebanghelyo iti Apo. Do you realize, kabsat, nga manu nga darati nagsayasay, iti history, iti Baptist, gapot panangipatag, kan panangitandudo dati ebanghelyo iti Apo. It cost them their lives. In buwisda iti biyagda, ta nakapatpatag ti ebanghelyo iti Apo. If we are going to win in this life, we must put the highest value on the gospel of Jesus Christ. Ano dadigiti banag nga mabalin nga mangpakapoy? Okay? Kat i-share ko kada kayo kakabsat. This is another context. Another context ngem pasat na pelang itibiyag ti may sa Kristiyano. Ni Apostol Pablo kakabsat, adadain bilang na nga mabalin nga mangpakapoy kayong kuana. Makita tayo deta, iti 2 Corinthians chapter 12, verse 10. 2 Corinthians chapter 12, verse 10, kat kunana, therefore, I take pleasure in, number 1, infirmities. Number 2, reproaches. Number 3, necessities. Number 4, persecutions. Number 5, distresses. For Christ's sake. Anak ka na sa deta, for Christ's sake. Gapo ka na po, Jesus. Napatpatag ni Apo Jesus ng tabukod tayo nga pagragsakan kakabsat. Isong amoy ti Christian life, teko nata yon, it's about dying to self. Pananglipat iti sarili. We cannot win unless we die to self. Nakita yu dayjay? Kat dayjay ti inaramid ni Jesus? Hana ko man naaramid ti imbilin ti Ama, hana tay ko man na win kakabsat, back to Him. Nohan nalinipat ti langit nga pinanawan na, nga bimaba, nga uray ti Ama kakabsat, binaybayan na isuna. Nohan nga willing ni Jesus, kadigitoy, where would we be today? And Jesus says, if I matter to you, follow my example. Grabe. Ano dito kakabsat nga mangpakapoy? Infirmities. Infirmities kakabsat. Physical weakness and ailments and frailty. Dati infirmity. Physical weakness. Sino kada kayo kakabsat? Iti adadaan anayon na ita? Yes. Deta kat makapakapoy san lang at ibaging uray pay iti pamati. Ailments, rikrik naan, frailty pagkapuyan. Reproaches means insults. Pananginsulto, panangtagibasit. Panangiruruman. Gapo kada iti pamati tayo kakabsat. You know? Necessities means hardships. And in want, panagkaskasapulan. Pakapuyin na tayo amin di gito eh. Persecutions, amuyo na tadijayan, panangidadanas. Distresses are sorrows and at times calamities. Kit kakaase di kita nadidigra kakabsat sa Jekwat. Kagayan kan Isabela. Nga madanakitak di Facebook. Nga ure, adapelang ti danong kot kang kantadan kakabsat. Kung nakat may mayat pa'y kumano nakapolo, dagan nakapantalon, kung nakapaldada, kung alagat narigat mo ta Judson, baka nabasa aming abado da. Ngam ti ma-appreciate ko, jay kakabsat, kita nyo, hana nagbaling nga rason, jay panagdalos ti balay, panagikat pitak na panda, jay kapilya nagigimong.
Nagpigsa nga pamati ay kabsat. Stand fast. Kaya muyo amin di gito'y ket wagas ni Satanas nga panang pasakit ken panangupay kada tayo. Ulit di Satanas na. Man? Paunay ko deta nga Satanasan kabsat ket nat paulit-ulit. Di gidin mention ko kabsat infirmities, insults, hardships, persecution, calamities. Aramiden amin ni Satanas di gito'y nga pang pasakit ken panangupay kada tayo. Pero anat ko na ni Apostol Pablo, none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself. Hanang nga dito, biyagkot na patag kanyak. That I might finish my course. Lipato kong tibukod ko. Kat lipasag itinted tiyapo kanyak. Nanganin umay tiyapo kabsat. Kas jay kumamot ti commitment tayo ti ebanghelyo iti apo. Secondly, in the verse in Philippians 1:27, it says, striving together for the faith of the gospel. Kuna na jayta, stand fast in one mind, one spirit, and one mind, striving together. So, the number one is stand fast. Antay nga panawan, dagiti na isuro nga sa utiapo. Number two is strive together. Strive together. What does this mean? Strive together means unified and strenuous effort towards a goal. Unified. No, unified kakabsat. Hala nga may maysa iti mangi gadgadol kunadan sa ano kwa? Amoy di word nga mangi gadol? Gadol ba? Tama ba yung Ilocano ko? Ha? Mangi sakad? Dito church, dito ka aduta yung member, sana dapat may salat mangisakad ti ebanghelyo ti Apo. Dapat pagtitinulungan tay amin. Hala nga may nga membro ti agdaan puso nga mangilalaken, mangipateg iti ebanghelyo iti Apo. Dapat you do your own share and your part in, in sharing the gospel of Jesus Christ. As a young man, do your part. As young ladies, do your part. As men, do your part. As members, do your part. As a pastor, I do my part. But we must concentrate on the gospel of Jesus Christ. Strenuous. Oh. Makita yung kabsat, tiket na sa dito is striving. Amen? In Philippians chapter 4, the same book, nasa uga kabsat ni Pablo, kat kunana di chapter 4, 1 and 2, listen to it. It says, therefore, my dearly beloved brethren, long for, my joy and my crown. So stand fast in the Lord. Hanyo pagpanawan ti Apo. My dearly beloved, verse 2. I beseech Euodias and beseech Syntyche that they be of the same mind in the Lord. Digidigot duwa nga babae. Hello, ladies? Amen? At da siguro kakabsat iti issue nga handa pagkatkatugawan. At da social distance da. Kat daytoy kakabsat nga alitan, makaapektar iti kagimungan. Isu nga kunana, magbagaam man, pakaasiak, I beseech ko na, agpakaasiak, please lang, pakibagam kan Euodias, kan Syntyche, nagtunos da. Agtunos da, they be of the same mind. Agtunos da iti Apo. No anyaman digiti issues da, i-set aside dan, basta agtunos da iti Apo. Hello? And in the church, that's us. We are different from each other. Kasla, agasawa, agduma kakabsat. Ngayon masapol, ada pa nagtunos, iti Apo. Kastamot ti church. Ada pa nagtunos tayo. Gapu ti ebanghelyo ti Apo. Amen? Kat ni Satanas kayat na nga dadaulan ti fellowship ti church. Nga, dete, pag grupo-grupo na kakabsat, tapnon ti kastak at kumapoy, DJ, concerted effort. Amen? Kasla ti arig na kumakakabsat no kalamansi. Di na ukam kakabsat, mapukaw, di kinapuro na.
That's what the devil is trying to do. Mangimula dagiti elemento nga mangpakabaw kinaingal ti church tayo, ti testimonyo ti church tayo ti ebanghelyo. Anapay ti damag tayo kakabsat, kadagiti unbelievers, no kunada, dakay matlatag pipinner day. Anapay ti damag tayo nga nasayaat, anapay ti testimonyo tayo kadagiti unbelievers, amen? Ngam no makita, da nga kunada kada tayo, ay, haam mo nga sagsagidon deta baptist. Buusin ka. Di ba kunada? Kutunan ka kunada ka nasawan. Buusin ka kunada. Buos ti mang kamatking ka. Kaya nga asawan. Hantay mo't nga dete. Man apa nga tattao. Ngam tiket nga asawan. Ma-appreciate da di pa nagkaysa tayo. Kat kunana ti Bible kakabsat. Dito Ephesians chapter 4 verse 3. Ephesians chapter 4. Let's read all together. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. The meaning to endeavor kakabsat means to try hard to achieve something. To try hard. Hala, di kita estudyante agad talaga nga trying hard. Amen? At the trying hard ti math, okay lang. Anang arod? Pasursurum tulatan. Amen? Oh, at the trying hard ti Filipino, trying hard ti English, pero matututo ka rin. Now, dito church kakabsat, we must try hard. Meaning, all of us should participate. Nga ti goal kakabsat, kat ana, to keep the unity, endeavor to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Panagkakapya. Amen? So therefore, our duty, amen, our duty is to guard and promote the unity of our church for the sake of the gospel. Sakbay nga kopyaan nyo, kabsat, basaan tayo man amin, kat ikabil mo nga, imbes nga our duty, my duty of my church, the hour so katamtimay. Everybody, read it loud, go. My duty is to guard and promote the unity of my church for the sake of the gospel. No, dadaparparikot tayo dito kakabsat church. Hamo kailangan nga istorya ka, dito unsaved nga kabagyam. Tada ito kat pamilya. Nagpindas di pa nang i-explain ni Pastor John idi Monday sa dijay. Apay no kas pagarigan ni tatang mo kunana. Say at dati magikam kamalala kala dijay. Alagat example kunana. Si kangarod nga anak iti ano ti kunayon Pastor John? Mangiwarwaras dijay nga damag ni tatang mo. No di kat sikat tumulong hang atay panangkalob ngem mangprebentar iti panakadadael jay nagan ken testimonyo ti pamilya. So kas jay met kakabsat iti puso ken panunot nga members iti church. Hanga no adda mo magustuhan iti padam nga membro no iti pastor ket iti kasinsimot pangis istoryaam nga unbeliever ket anat may advice na nga rod king ka. Awamot amuna maipanggep iti theocracy prinsipyo iti church agpaiso. So usto dayjay kakabsat ngayon suro ni Pastor John. Ti kamayatan nga asitgan tayo no ada problema tayo ti tunggal may sa pastor. Amen? Pastor, imutang kanyak ni kastoy nga kabsat. Ket ti problema pastor no umayk magigimong ket jakmet magawidan ti agsingir. Ngem ti ay nangaganas ket closing prayer pa lang ket nagaawid mot no kwan. Oh, lagat adadas issues. It may not be like that, pero digidi kakasday kakabsat ket imbes nga dete sabsabali nga unbelievers ti pakis istoryante digidi parikot ken problema tayo ti church. Setelen tayo iti as a family. Kunana nga di Corinthians kakabsat, hangke agkikinaso nga kakabsat ti Apo kunana. Ape, detang unbeliever nga judge ti mangedeng iti problema yung anak ti Apo. Ape, awan lat makaurnos kada kay ditan kunana di Corinth. Kat adamot dagiti adipon ti Apo, men nga mangtulong nga mangurnos dagiti parikot ken problema tayo iti church. But let us endeavor to keep the unity, strive together
Basaan tayo maminsan pa, my duty, go. My duty is to guard and promote the unity of my church for the sake of the gospel. Kaputi Ebanghelyo iti apo. Number 3, kakabsat, maikatlo. Kuna na di Bible, let's go back to Philippians chapter 1. As we close, in verse 28, and in nothing terrified by your adversaries. Digiti adversaries dito kakabsat kat digiti unbelievers nga mangidadadanes kadakwada. But it can also represent the devil nga mangoppress wano mangupay dagiti anak ti Apo. At kunana iti anyaman na banag di yu pagbutngan. Nothing terrified. Number 3 is stand fearlessly. Stand fearlessly. Number 1 is stand fast. Number 2 is strive together. Number 3 is stand fearlessly. Hang kayo nga agdanag. Hang kayo nga mabuteng. Hang kayo nga agatras. Gapo kadigitoy nga pambutbuteng. Amoy digiti muna nga namati, in this case, the book of Philippi, digiti Christians, iti daytoy nga church ti Philippi, they faced imprisonment because of the gospel and they did it courageously. Kuna na di Philippians chapter 1 verse 12, let me just read habang ako piyanyo, absad. The Bible says, but I would, ye should understand, brethren, that the things which happen unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. Anat na pasamak kini Pablo na ibalod. Amoy di pa nakaibalod ko kuna na. Nagbalin isuna nga avenue nga ti ebanghelyo ti Apo na ikasaba iti pagbalodan. Isu nga kitan nyo kakabsat, agdada na save, ije unod ti pagbaludan. DJ nga rod may isa kakabsat ka, di Philippian jailor. Agdada na save, nga gubobra kini King Agrippa. Kakabsat, gaputa mabalin, di gitoy para luto. Kat mapandag serve, kat winit witnessan ni Pablo di gitoy. Kat kuna nga kasta, kakabsat, hanla isuna, ngem ko na di verse 13, so that my bonds in Christ are manifest. Adut makamammo, iti kasasaad ko, 14. And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. Nakita da, ito kinaturod ko. Kat nakarit da, naturturod da pa yung siyakong kunana. What a blessing. Stand fearlessly. Amen? Apostle Pablo, he faced all things because of the gospel. Nakaranas siya ng mga pangyayari sa buhay na dala ng pangangaral niya ng gospel. So, di ko na di Philippians 4:11-13, nga ko na napadasak iti nagkaskasapulan, kat ko na in whatsoever state I am, ti pinanglaban ko kadigitoy nga pasamak tapno, jak maupay, insurok ti bagik ti panakapnek. Tanuwans nga awan panakapnek kanyak, baka pagpanawag ti ebanghelyo iti abo, ti panangas kasaba. Ngumhaan ko na, hangko kayo ta pagpanawan ti ebanghelyo, iso nga, inikat ko iti apal, inikat ko iti amin nga mangdadael ti spirit ko nga makasmay sa nga mga kasaba ti ebanghelyo. Kat sinursurwak ti bagik, ngagbalin nga makontento iti anyaman na kasasaad. So nga kakabsat, ti apot makintinggal ti biyag tayo. We have our responsibility to work, to pray, but God is the source of our all. Kat no anyaman ti addaking ka iti dayo ti nga gundaway, agyaman ka iti apo. Paul faced lost with the joy of knowing Christ. Adu digiti napukaw na. Gapu ka di jiragsak na nga nangamammo kini Apo Isu Kristo. So di ko na di Philippians 3:7-8, I counted all things but dung. Yan, what things were gained to me? Those I counted loss for Christ. Kaputi ebanghelyo iti Apo, binaybayak amin di gitoy. Naglikodak di gitoy nga banbanag. And also in Philippians chapter 2:29-30, Epaphroditus, allegedly nga isuna iti pastor kada iti nga church, kuna na di 29-30, kuna ni Apostol Pablo iti church, receive him, awaten you isuna in the Lord with all gladness and hold such in reputation, itag-ayo ti kasto nga tao, because for the work of Christ,
He was nigh unto death, not regarding his life to supply your lack of service toward me. Ako na, siyak misyonero at kat numampay ada pagsapulak ta tent maker. Kat ada income na nga mang supusup ti pagkasapulang nga mahan na sapat. Ngam ni ipaproditos ko na, isunat nang idanon kanyak. Amen. Nga mang supply, anayen na ti pagkurangan yo, iti panagserbi kanyak. DJ, mabaling nga itulong yo kanyak, isunat ti imay nang idanon, isunat ti nang punno. Meaning, inaramid na gapo iti ministry, iti panangas ka sa bati ebanghelyo, of which I'm a missionary, the Apostle Paul said. Kat kunana, esteem him, hold such one in reputation. What a blessing. Stand fearlessly. Kakabsat, the bottom line of the message tonight is, DJ panangipatag tayo, iti ebanghelyo iti apo. Napatpatag iti ebanghelyo iti apo, iti trabaho iti apo, ngam ti kabukbukudan ti nga pagragsakan, wano ambisyon iti panagbiag. Kat ni Satanas solisugon na ka, padasan na ka nga gatangan ti belief kung convictions mo, kas maysa nga namati iti apo, in exchange for worldly things. Ngayon masapol, we need to stand fast. We need to strive together. Again, encourage tayo kakabsat. You know, everybody needs a good word today. Naagawid kat natibkir ti puso nagaputa in-encourage mo isudan. And we must stand fearlessly. And all of God's people say,